Yakubu Aigbeni ati n'ubu ngubu ndacyakira message z'abafana batandukanye bahirya no ku isi bavuga ati ariko ni gute umuntu nka rutayizamu utinyuka karata igitego nka kiriya. Ati imyaka ishize ari 13 14 atarika abantu benshi baracyanyandikira message bavuga ati ni wowe rutayizamu mubi amateka ya Nigeria mu ikipe y'igihugu azajya ahora yibuka. Ati birababaza kuko abafana ntago bashobora kwibuka ko natsinze ibitego biri muri Sudani ubwo Nigeria yabonaga tike y'igikombe cy'isi cya 2002 cyabereye muri Korea n'Ubuyapani. Ati kunganya cyangwa gutsindwa twagombaga gusezererwa. Ati natsinze ibitego bibiri muri uwo mukino. Ati Julius Agawa nawatsinda igitego ndetse na JJ Okocha. Ati dutsinda ibitego bine muri Sudani tubona tike y'igikombe cy'isi cya 2002. Atariko ibyo ngibyo nta muntu byibuka. Ati nakiye imikino 99 n'ibice 9% by'imikino yo gushaka tike kandi nitwaye neza. Atariko bagiye gusohora liste y'abakinyi bagiye mu gikombe cy'isi cya 2002. Ati baransize. Atariko nta muntu n'umwe ubyo ngibyo yigeze abivugaho. Atariko bahora bibuka igitego narase ubwo twakinaga n'ikipe y'igihugu ya Korea y'Epfo mu mwaka wa 2010.